ukhetho hayi azange uhambe ngendlela efaneleyo lapha ade ngikhona mina njenge-candidate ngihamba ngibhoda ama-polling station wonke bekugcwele abantu bezanu belamatafula abantu nxa bengena bebabhale nxa bephuma bebabhale so ngafika kwenye indawo ngaze wambalekela unkazana khona kade ebhala ngifuna ukumtshaya ngokuthi besengizondile abantu batshona sebenzisa ilayini khonapho wonke ama-polling station amaningi ade ngiwabhoda kade bemile bemelela abantu bebabhala inamba ngikwazi ukuthi bebabhalani abanye bekulama-orange abanye bephiwa izimali manje angikwazi ukuthi bekuhamba njani kodwa vele alukhululekanga ade behamba befuna besesabisa abantu ngakade besesabisa abantu akula khetho olukhululekile kuyinsiza nothi la kuyinsiza south vele kube kurongo la kurongo so sithi lukhetho olukhululekile abantu bezana ade besenza into yabo abayifunayo